Kei te tau patu hia tonu tia ngā whakarerekētanga ki te pire pūtea āwhina a ture. Tērā te heitara a etahi nā te nui o te pūtea e whakapau ana ki te whakatau i ngā kokoraho tiriti i mōmona ke ai ngā tatauranga mo te nui o te pūtea āwhina a ture. Nō reira, heita etahi mā te a te whakawehewehe i ngā pūtea e rua, ka puta he māramatanga. I roto i ngā whakarerekētanga o te pire pūtea āwhina āture, ka horepa he kiko ki te whakapae ko ngā kreme tiriti kei te whakapuawhe i te tātari pūtea moni nei. The legal aid provision around Treaty of Waitangi claims has been shifted to the OTS. I think it provides a greater way of looking at what exactly is spent. I have no problem with that at all. OTS tends to negotiate according to government policy and government political interests. And I think that puts the money then at risk. It puts iwi access to that money at risk. Engari he hua anō ka puta mai I te wehe I te pūtea. Numbers I've been advised of range to about sort of 12 to 18 million in the treaty space, which overall I admit is an efficiency we could certainly gain from. Aha koa anō tērā, hei tā te minita I roto I ngā whakamātautau, ka taia te whakaheke anō I taua utu. But compared to the growth as a quantum, not as a percentage, the growth in the family and to a lesser extent criminal areas, I have to go where the big margins are. He ai ki te kāhui ture o Aotearoa, ka tika anō kia wehewehe hi a te pūtea nei. Hei tā rātau anō, me pēhea e taia I te wāriu I te pūtea, mo te kreme tiriti, I tērā o te wāriu o te pūtea, mo te tangata e tua nei mo I te kōti, mo te hara pēnei I te kōhuru nei. I think the whole changes to the legal aid have just been blown out of proportion. At the end of the day, it's going to be Māori and marginalised communities who really suffer from these changes, not those who are wealthy and will benefit from it. Aha koa ngā whakapae, e kore tae te whakahe I te tūmanako a te kāwana, ki te kati I ngā kreme tai atu I te tau 2014. Tēnei Molyneux, Te Karere.